Kenhun yeli akai nari Bhoi United kalayo ban Korea kajing job ha kajing kun semi-final first leg Persha ya ke Peerless SC na Kolkata ha kalumpung invitation knockout football tournament bala penyat de ke New Nongstein Sports Social Cultural Club. Haba phai shikte kajing kun semi-final ha pedeng kite ki ar Kenhun kabala long ha ka arpusan tarik ulaber ha ka madan New Nongstein. Kalau long shisha kajing yeli akai ka be itenat ha ka ba kari Bhoi United kalayo ban tap hadu sau kol kat ba ka Peerless SC kala tap tang arkol. Kita ki artali ki Kenhun kin hapan ya kun biang se ke semi-final second leg bat ka Kenhun ka ba yo tam kol kan yo ban rung sya ka final jong kani ke Lempung. Lekai apeng Khyrwit United Persha Peerless FC Kolkata. Khyrwit United